لان انت كمصور لازم تشتغل اديت لنفسك. اعزائي المشاهدين، مسا اول حاجه بتعرف اخطائك فين في التصوير ومع الوقت بتعدل فيها وده بيطور فيه. تاني حاجه بتعرف نقطه القوه والضعف بتاع الكاميرا بتاعتك وتقدر تعدل فيها. تالت حاجه هنا بتوفر سعر الاديتور، فده بيفرق معاك شويه لو انت هتطور من نفسك او هتحتاج ان انت تجيب عده تاني بعدين. رابع حاجه بتحسن في مستواك في الاضاءه وده بيساعدك ان انت تطور من نفسك وتوصل لستايل الاضاءه المعين اللي انت نفسك فيه. خامس حاجه اعتمادك على الاديتور حرفيا بيسوحك، وشغلك مهما كان مختلف بيطلع درجات التون بتاعته نفس الناس اللي بتعمل عند نفس الاديتور نفس الشغل، فانت بتلاقي مفيش اختلاف عندك وانت تقريبا نفس الستايل بتاعه. سادس حاجه الستايل بتاع الشغل بتاعك بيتطور، خصوصا اللي انت بتشوف انت اخطائك فين وبتقعد تعدل فيها بعد كل اوردر بتاخده او بعد كل شغل انت بتنزله بتبدا تطور من نفسك، وده بيساعدك ان انت تطلع شغل احسن وتبقى اسرع في ان انت تشوف انت ناقصك ايه وتعدله. سابع حاجه هتلاقي شغلك دايما مختلف حتى لو مش اقوى حاجه منك، لان انت كده كده ده شغلك انت وانت اللي عامل الوان بنفسك، فدايما هتلاقي مختلف عن اي شغل حواليك. تعمل حاجه ودي اهم نقطه، عينك دايما بتتطور، لان انت حتى لو قعدت في الصوره في وقت التصوير بتاعك نص ساعه انت بتقعد عليها على الجهاز ممكن توصل لساعه وتشوف اخطائك فين وتعدلها في نقطه ثانيه، وده بيطور فيك جدا.